I posljednji još klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Da, kao što vidite danas ću vam pokažem kako da skinete GTA 5 za PC, verovali vi ili ne, znači izašao je sad GTA 5. Znači treba sad još da sačekamo taj crack koji se uploada ili se pravi i tako to, znači to treba još malo sačeka i čim bude izašao, bum, igramo. Znači, evo, definitivno ovaj način radi, tako da i gledao sam, znači ovo neki leak uploado na Zippy Share, objavila je stranica Download Games i tako to. Ja sam taj GTA 5 skinuo i verujem skinuo mi za 4 sata, ali imam jako, iskreno kažem, jak net. 60 MB po sekundi, sad nije da se kurčim, nego gledam kad bi neko imao sad 10 MB po sekundi, verovatno bi mu duže skidao, ali meni je skinuo za samo 4 sata, tako 3-4 sata je skinuo, tako da znači ovo Grand Theft Auto, znači sve to normalno, idete download now i kliknete tu i izaberete gdje ćete da skinete ovdje sad, evo ja ga već imam, izaberem, skinem i to je to. Znači zauzima tačno 60 GB, evo i to ja sam ga skinuo. I sad, znači kad uđemo tu, evo ga ovdje GTA, znači skinete ga lepo, uopšte ne mora ni instalacija, ništa, samo ga skinete. I znači evo ga taj folder da je GTA, znači to. I sad okliknite Play GTA 5, Run. I vidite kako se čita, ja kad sam ovo video, brate, ja sam ovako, znači zakucao sam ceo. Znači no fuck. Ovo sam kad sam vidio, znači stvarno znači samo duže traje skidanje, nema ništa. I sad se ovdje loaduje nešto vam tam, ovaj social club. Ali mislim da bi trebao sad čekat se lepo krekta i kad se krekuje mislim da ovo neće čekati se, tako da ali sad samo treba čekati to. Ovo nisam ni ulazio, sad vidim šta je baš, nisam ulazio pošto ne vjerujem da bi se išta desilo, pošto nema kaj pada isto Tako da eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Klip traje samo 2 minuta, nisam mislio ništa pretjerano uploadno pošto stvarno sad žurim. Mislio do grada idem, imam i rođendan, nemam tamo, znači danas mi je dan, ne daj Bože, tako da evo, probajte GTA, skinite ga, kad bude izašao crack samo ga ubacite u ovaj ovdje folder. I tako da eto, to je to, čekamo skidom da uploada crack i da igramo si GTA. Sad samo sam treba kažem da možda ću moći da ga pokrenem zato što nisam siguran, procesor mi je malo slabiji vam tam, znači imam nekih malo sranja. Pokušat ću na low totalno, pošto sam vidio da su baš detaljno stavili one opcije da smanjite grafiku, da smanjite sve, tako da to me baš obradilo pošto su stavili, zato što nisam siguran da ću moći da ga pokrenem. Tako da nadam da ću moći skidati, svejedno i da znam da ne mogu, ja ovu igricu bi definitivno skinuo pošto nije mi žao da probam da bar uđem u ovakvu igru, pošto ova igrica definitivno sve desetke zaslužuje. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se uživali, pazite kom like, share, sub. Tako da eto, vidimo u sljedećem klipu i pause!